đi ngạn thì nó phải chữ thái đà á hắn chữ lư và chữ mình chờ trong nó đã bộ bạc rồi chứ đi biang nghe nè là nghe cái bàn nhom mà mấy hay bạn mà mẹ là cái nhà ta cái ê nó cái hay là cái nhà nó cô bạn đang thánh nhau đây nó ngon hay berai ka do bang tetap ron ka puno ka ada telepon hana ude hana me apa ada ini mau dia apa gara-gara bang tetap ron rezeki mentu me ni le putra kam dipek-dipek de bang leo kalau dia beli ala kemat jumpu ala nyo kon beli bang budi tapi nyo liu hop nyo liu hop man du nyo bang budi dia ni kira juruh lali buang dia raw itu rup orang mau jalan je ke deh jalan je kena itu rup ram menjungka kiu langen kira ju cây lùng thì nó thật có nhau quả nhau cái nó đu một hạt thu một đồ đu làm đằng một đồng ổ quả nghiêng cái là cái lão cái Honda kan Honda nak kira ju hana payah dempang idong kero nyamban rup nya ki banjara nya ka payah nara ron Honda long mamudi kalau cái banjara là nhá mà nhà bạn đời sớm mình là thằng bảy hóa trẻ một vào rồi baru beli thì hả nya ta bab sedot ron maka di kuto Honda lagi nhau tapi orang tak fikir kalau udah semen nampak pinai thằng ai lưa pa maka di pun rai ron aja gede dứt mà nhỏ iya là cái nhỏ nam nhỏ game nhỏ cho là nhỏ game mà anak susah ada batara mana susah ada batara oh man cái banjara bak je ji hana bak cerong ah hana bak cerong oh beda be rencana dulu alung lagi ya Rồi, cái ban gì chả đà, bukti bukti mới nào bãi trông cả cả nè. Honda bukti bang budi. Ya, mana ya ada mir yo lom gede. Anh này dạ tim bèo anh nhầm như chúng nó mẹ bu nhanh hơn cả. Anh này dạ tim mới tha, để anh nhàn api hóa chế thiêu đầu. Malet, tapi dah mewah dah semir malet lagi Honda kabro Honda, dah mewah dah semir kah? Lain pada pro hino. Cơm berat ham lah bu, đi đều tháo về yêu anh nhàn. Oh benar ni. Kalau pulai, adi muno macam yang tidak putron dia tahu dah je. Ambe, anak tahu kena aku meo. Apa dia apa? Motor pun dia lagi yang bro, apa sabar jan. Oh balik kat tengah. Oh, di bandara ada belakang. Di bandara ada belakang. Nyopan nak lanjut di mana kat tengah. Pokoknya. Nak ada Honda. Ada Honda. Kampung ingat. Buat lanjut di mana? Lanjut di mana yang bro legop memang budi. Jadi hanja dah jangan nyok. Yang bro legop. Apa jual mulai legop memang nganya Honda yo dak dak leke bangon. Lain. Mana pada cok ni no. Mana? Kaki orang budi alah baru lain darah hantang. Honda apa kata tuai ngomu. Cơm nhà Honda baru cuman dalam kamu melabu lagi nya nang kan kaje. Nya ada buang budi. Masalah Honda kutonya baik dah pikir ora. Yang penting pek kuto hino pada duk benda mak silah. Dengar ada mono kan. Bak mau lempok je diwa ni kalau baik kau dah kena dengar dah apa. Ada pegah lo, ujak kena dari mono. Aduh, yang tadi ada melihat Honda tapi nama merempok. Nyo yang hek dia melihat Honda hana merempok. Ya kan? Jadi nanti pun tujuan merempok ron orang. Ana. Puna pekat mah. Puna pekat lu kan aglah ko yung ron EU. Oh, yang perusahaan. Kana ni mong ba hai na perusahaan. Jadi engko ana jo iron ba ikhlas menan iron baru thiuro katuan laki kongko. Kon mono hom kadang yang kadang kalau mati mau belau ada lu kuih. Kali aku ana aku jele kan. Untuk pakai kero. Ana liu sebab apa orang ni buat berang ada pakai kero ana pu belau kan. Engko ron ana ku ju jadi ron ana laki-laki man kan gua tejak gua ju ron aku. Telepon hana udah pun apa? Ya aku jawab peng ron orang satu. Je popum karat teman. Duduk boleh dah. Karat. Tu je mungkin karat ale sebab rubah puno homnya kamari cirit ku wong di. Alah, puasa ada punya masalah. Sakit perut. Ilong. Atai sakit perut ku pegah haju.
putra je ko ba. Mesti tak kek perut kumbung lagi mangan nyoje kan. Tak kek igau. Nyai lu hana tu tah. Ku dari ubud ku sampai jinau. Nyan tabe ku bat elok. Putra apa ko ba? Gedah lewah. Gedah lawah yang bak ulai jerat biasa bak pagi kan. Baik ada bak jerat. Pokoknya bak lawahnya, bak lawahnya. Ya bak jerat nyan. Hanjut cok semarangan ji. Ada payah lakai. Mentamah lagi perut nanya tu cok. Orang kerja ku kan. Jadi bak lawah yang bak pagi kan. Bak pagi lagi nyau. Oh lagi nyau. Nyau cen cok. Gedah. Nyau dah bak pagi. Nyau dah pagi dah tengok pagi gak wah. Gak sapu sebab kon bak kuburan kan. Nyau mono ji dah cok. Ni chưa? Gedah nyau. Gedah. Tak ada langlah je nak menang tadi. Hai gần thì anh đã thì lăng là lăng ôn rồi bây giờ ở châu muốn nó mất trơn à. Oh yang tu sakit ego. Oh man praktis hat ago nya. Ubat urang nyamun lagi ha. Nyo lagi nhau lạo lại gạt đó bỏ lại còm. Dia nya sakit perut. Vậy là đã kali là ba đã bộ cái nào là en dan hư. Ya. Ya dah lah ba kali mentangkuk yang na kena nak mengkele. Ampa. Berarti menyang untuknya berarti menyang sakit perut lagi long nya. Tajib sini ya. Jampung air mana? Bek je. Ni sakit perutnya Đưa ở châu mu đăng ký là cái nhau. Chợ phục trà dù bạ perut cái này. Nyan thì lapis tak jep dua ni je. Jep dua ni baik le. Baju mentang anjek le. Dapat ji. Ba le bibik hai TV ente kerabrak tak kru. Có gì sayang tu main nyum kai ku. Kan sama punya cirit ni dah jep kan. Boleh cirit man terlalu jai dah jep. Wah itu wah kerutan tu. Anjek le yang ingat ji no baik tu sadar kan. Anjek le baju mentang trong nó. Tak boleh buat perut baju. Dia di biangan ah. Lagi kan. Iban nyum mameh iban. Mameh. Yo tapi lagi nyang. Tak ke anu aku lah. Ai lagi nyang lo ubat glang tanyo glang hau dep. Lampu tanyo. Dengan ubat getah lawah ha. Mati glang. Jadi harus bergetah bak tangke pu getah bak boh lagi. Bak boh be. Be. Munyo ku ubat sakit perut ku ubat ego yang getah bak rangke ngan getah bak cabung. Getah rangke. Be bak boh ji hana le je ku ubat. Oh menang. Kali cari gitu je ke tangke ke boh nah. Berarti resep orang awal lagi kan. Lagi yang bak perut boh cuma munyo nya baja putih ji hanjek kenong getah hang lele. Yang kenyan mi thưa boh nya ke jaga baja. Nyo mi aku pot ilung tadi lang on lagi nya dah boh. Tak on lagi nya. Yang tu je ku ubat lagi perut kan gam tadi dia tapak ladom tu tak boh bak perut ile. Kalau ladom tak jep tak campur ngai putih. Ai dia menang je pokok je bek le baju ti dah boh tok menam dah gaje. Oh gak yang menang payah dah pelaku aju untuk yang ham termasuk pampers ada sebab perut ke tak iring kan. Yang katanya juji di mana ke baja bek mengedah mai boh ile. Kau yang ke berarti nyo aku kujuk yum uro ni le kan. Yo uro ni le. Satu tas jepnya na ju. Tak wo dia nyo. Hai long. Ya, nampak. Padi. Oh, nya. Peng lah. Aje menang mampu di mana kalau dia getah lawah le karak sakit perut tu. Kan yang ke jep baju boh baju. Jep baju. Yang kenyan mi thưa sakit. Mi sakit igau boh baju. Tak pegak ngau nah. Yang kenyan ubatnya Nai nang ka? Oh, iya pu. Putih luar ni. Oh, iya putih. Oh, putih. Iya tu dum. Iya putih nah si Pak Kobar. Ha, berarti dah tuan beok tak bawa perut ada. Ilung pegasi kabuno kaino iya katia. Jadi hino dah tuan mamudi ke oh. Bak boh ibu. Bak boh, bak cabung lagi oh. Pada kita boh cok ati pada dua boh cok. Oh nyo kadi kalau mempelih orang lain. Duit lain. Tawi lain ah. Tawi ban nanti no tawi eh. Uya cabung di mana dah pemai lempar. Nyo le dah mamudi. Tajik dua ni ah. Sabot tep. Tawi ni nolong. 3 tu. Nya pernah kita. Jadi menang 5 botep benar gaji ke? 2 boh katep. Oh 2 boh tep. Baik lu dah. Ya 2 boh kana. Berarti ramah botep. Ka baik tadi. Lebo. Tak boh i dua ni. Menyolong munan mentang aju kajik kai je. Oh na tinggal i buno ro. Nampak ye. Tajik kubah lah. Yang buat tak ubat sakit perut mai lu mai abang Budi ubat jamun na mentan tengah abang Budi. Dah belum dah mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.